guys, perjalanan arah ke Moga guys. Tak arah ke Moga ya guys. Yang kanan daerah pedesaan guys. Siki selangkah angkot kuning ya, Din. Maksudnya ini loh, kan aneh ya. Desa Mandiraja, sedulur. Wih, mantap. Arah Karangbolo. Perumnas, wis berarti guys, Perumnas. Lagi kita berserang dan berterus terang. Pasir, Din, pasir. Mantap. Kapankah lagi rasakan sunyi mencekam? Oh, nggak di lurah, Din. Oh dong. Panas itu rame. Betan gitu deh. Anu dusurna, Din, kedakna dalane. Itu ning isor Din nggak usah bor ya. Tanah pribadi. Ya ditukur Panen pasir piu. Panen pasir pada guys. Orang-orang di Kalisat pada panen pasir. Sementara ini daerah Karangbolo guys. Karangbolo pertengahan arah Sima guys. Sebentar lagi arah Belo ya guys. Mencekam hatiku tak